Što se njih tiče, znači kao zajednice brakova, nemam ništa protiv toga. Ljudi moraju da žive onako kako žele, pogotovo ako je to, mi ćemo definisati na televiziji šta su seksualne orijentacije i potrebe, šta je polni identitet, šta je rodni identitet, a šta je ljubav na kraju krajeva. Prema tome, kad su u pitanju emocije i ljubav, onda mi ne možemo psiholozi i psihijatri protiv toga da budemo, ali i naravno takvi ljudi koji odluče da žive u emotivnom stanju u kome su sa svim svojim potrebama imaju prava kao i svi drugi u ovom društvu. Ne znam šta zakon ovde predviđa, ali se zalažem za sva socijalna prava za ljude koji žive u zajednicama koje su sami izabrali pod ovim svodom nebeskim, znači za sva socijalna prava i prava nasleđivanja i sva druga prava koje imaju svi ostali koji žive u zajednicama hrišćanskim ili ne, jer nisu svi ni hrišćani, jel?